Sibonga babukeli namhlanje hayi kumnandi bakithi sentaba zinduna ke ku village akosifelane esihlangana khona lemuli yakumtjewu njalo sike siza isikhathi bona bavela ngapi kanti sike ngiphethe ke unodana wakonyoni uzasitshela ke imbali yabo yonke uthi kanti bona basukela ngapi newethu sakubona ngiyakwamukela kuhlelo imvelaphi ngiyabonga kanti vele uvelaphi mina imvelaphi yami ngidabuka lapha kwelesifelane endaweni yaselangeni ngizalwa yindodana kaMandendewa eyokugcina uMandendewa emzala lobani ezalwa uMagumbo kodwa nokungichaza ukuthi wena waphinda thatha uMagumbo futhi akuzili khona ngangilandela amasondo enkomoni zikabani zikakhulu akuzili lo akuzili lo kwakuvele kunjalo lasendlu hayi siyabona akunilayinisele ilineage kaMtjewu kuze kuyefika kimi thina mina ngokuzokwami ngizelwe mina ngingathi ngiyisizukulwana sesibithathu uMtjewu onguye osibuthanise la uMtjewu ubeyindoda umuntu obe khaliphile enjalo ephiwe evele elobuntu bakhe uMtjewu lo ngangisizwa imbali yakhe thina kayisiyo inyoni evela ngapha eMpumalanga thina ngokuzwa kwami thina siyivela ngapha eMatonkeni kukhanya ngesikhathi kusaliwa izimpi uMtjewu waba ngumuntu ovele owayelesipho sakhe isipho siyakwazi nxa uthiwa umuntu lesipho kungaba yisipho sokwelapha isipho esithile esamtjewu kwakuyisiphi uMtjewu wayelesipho sokwelapha uMtjewu wasesiyadibana lamabutho akamzilikazi ngesikhathi umzilikazi esethutsha wakhanyisa amabutho wakhe ayesetshaye ngumkhuhlane lothi owesesefly ngobona inakani wase siba lokumbono ukuthi angabancedisa kwakhanya bahanjiswa kuye laba bantu abancediswayo amabutho lawa ancediswa elatshwa azuzwa ukwelatshwa njengaleso sikhathi kwakuvele kuyisikhathi sezimpi kuhanja kuliwa kuthiwani but lo umuntu lo kasesamchiyi bamdonsa wangena ebuthweni likamzini wahle wangena kwaba yibutho bahle badonsana naye ukuthi yena abe ngumnye yani yebutho likamzilikazi so singathi wayesengumedic webutho wayengumedic webutho nxa sengibuya ngizama ukugabaza ngingagabazi kodwa ngikuzwa imvelaphi yami nxa usiza koBulawayo kuthiwa kulesibhedlela esidala kukhanya uMtjewu wayengazange wachiwa ngaphandle kulapho kwakuselatshwa khona abantu amabutho kabanye kamzilikazi lapho esageza khona ubuhole lahle langena ngabesikhosini sabuya ngebesikhosini ubevele hayi thina sangeniswa yimvelaphi yethu ukuthi livelaphi sivelaphi njalo asibo bantu besikhosi sasingasibo besikhosi sabugeza-ke ubuhole lo ngesiphiwo sikabani sikakhokho wami uMtjewu siyabonga indoda yasesikhosini so ubevele yakhe lengaphi uMtjewu originally njengokuqala anti ngikhuluma ngomtjewu wakhe uMtjewu ube ngumuntu ozelwe ngesikhathi sawuthini kuxokozela kungasikho kwakuseseyini abantu babehamba babengelandawo lapha bayezi khona njengona babesebaleka bebalekela izinto ezithile izimpi zinjalo njalo wazokuya basebese ukuthi-ke koBulawayo laphana xa ngisizwa kohayipha laphana esibhedlela esidala thina lathi siyafakwa khona phana koTM hayipha ukwala khona phana nabafana bedrobheni ayisiko ukuthi asingabafana bedorobho idorobho ngelethu
Angitsheki. Hayi siyabonga nje. Angitsheki. Akungigoqele kusokho phana kwa hyper ukuze lizofika lapha kohamba njani. Ngendlela yokuthi uba uzwile kukhulunywa ngelanga. Uzwile kukhulunywa ngokuthi sifelane. Amagama la ayatsho. Singabantwana bakaMchewu. Indoda yayivele iphiwe. Lala ekhanda yayivele iphiwe. Njalo ubuntu yayivele lapho. Kanti wakhanya ukuthi yena hayi wahlala waba lamakhosikazi. Lamakhosikazi akhe wakhanya ke ivangeli kwakuyikudla kwemuli ekaMchewu. Nxa ngithi ngiyabuzisa batshela ukuthi yena umuntu waphiwa iBhayibheli lesibuko ngesikhathi uMakhiwa efuna ukuthi abonge abantu ngesikhathi sabo Livingstone. UMchewu abamchiyanga ngaphandle wasithola isibuko wathola iBhayibheli. Aliyilo alinjani alibonisa abantu bakhe baliphatha ke iBhayibheli ngokuya njengoba seseyikuthiwa ngesikhiwa kuthiwa ama-native nations. Kwakulokuchediswa nje nxa kuthiwa kuyalungiswa umgwaqo uyagredwa kuthiwa cheda uhlale ngale. Sisuka lapha ngayiba siyacheda silandela iHarare Road, sibuya kuHarare Road kuthiwa hambe ehlala ngale uhlale ngale. Umdala nyewe nesikhathi zase lokukhula kokusiba khona umdala ukhokho wami uMchewu wayatshona ke ngesikhathi iminyaka kangilayo. Bakhona abadala bayazi wayatshona wayabekwa kuthiwa elweli inteno. Ngitshilo ukuthi kwakuyisikhathi sani esezimpi. Kwakungasozimpi zona ngokwazi ngoba abantu babevele behlala ngani ngokuthi kuyafukwana ngaleso sikhathi. Ukhokho wethu wasithiya kodwa njengoba kwathi wasithiya ukhokho ayisikuthi kwasala amadodakazi abakhe abangokhulu bethu wachova bayilandela indlela yaseSosbury. Bayachova lokhu behamba besakhe eceleni kwayo. Into engiyithandayo ukuthi na okule Gumtree khona phansi kweGumtree umuzi wangakithi ukhona. Phansi kweGumtree umuzi wangakithi ukhona. Okulomgodi wamanzi umuzi wangakithi unjani ukhona. So ama-Gumtree lawa alandela ungabona ama-Gumtree agogileyo along Harare Road up to this place. Abakomchewu nanti nguye umchewu umuzi wakhe lo nguye uAnderson lunxiwa lo ngumuzi wakhe lo ngumuzi lo esinikiwo la nanti Gumtree. Asikuthi iGumtree vele luphawu lwakomchewu sayaluphiwa. This is interesting. Hayi siyabona, this is interesting. Hayi siyayizwa imbali yakomchewu. Kuyabuywa. David lapha ngikutshengisile amanye ama-Gumtree amanye lapha nxa bengikutshengisa ama-Gumtree lawa wabonayo. Angeke ngawathatha ehloko ngamagamla ngabona umuntu owagamula ngiyamkhuza ngithi ungagamu ubulala uphawu lwakomchewu. Sisukela phana sele abadala xa kwakuthi kuyadevelopha kwakuthiwa chedani mbijana linga. Batsho ke abadala uMchewu wayengayisiwe yedwa. Wayelabaza wakhe elabanye bakhe abasilayo silazo amadoda elangeni. Bakhona abakaMatapi, bakhona komsuduka ngoba babevele sebethethiwe lapho bengikhuluma ngabo Hamilton hayi
amadoda oswelane xa usizoswelane hayi ayazi impela sibuye size ngapha ngase-township kuthe sekusethiwe kulungiswa i-township labana kwaba khona angisoze ngimbize ngithi ngumfecane hayi ngimbiza ukuthi abantu babetshediswa nje base kuthi hayi sasuka asizange sazofakwa elayini hayi salandela ukhona ngale lapho esikhona khona lapha ngabe sikhona kwakusuka kwakule ngoja ezahlanyelwayo thina sasingaye njengabantwana njengabantu usapho olwaluvele luseduzane labelungu lubona into yokuqala yayifakwa phansi isihlahla ingoja yafakwa kwakuthiwa kusengojeni so lapha linalile ngoja lamagum tree konke lokho kukhomba umtshelo kukhomba ukuthi umuzi kwakuthi nxa ungumuntu faka into ephilayo ukwenzela ukuthi uchiyele imoya hayi siyabona imbali yakomtshelo ngicela ukuba kwazi njalo ukuthi lina njengabantu bakonyoni komatshelela ukuyini ukuzilayo kwezokudla njalo ekuthathaneni lapha kulezibongo elizilayo yini elingathathani lazo ekuzilaneni thina ngokwethu omhudula ogangile owatshawayo ozibona ziyangana encabeni hayi angingithathi awumthathi hayi thina sivele kwethu imvelaphi yethu sibe sikwazi ukuthi bobhebhe siyathatha obhebhe siyathatha obhebhe lathatha kogombo liyathatha kogombo siyathatha ngoba vele sasiphiwe laliphiwe khona ekudleni ke ngwini elingakudliwe hayi esingakudliwe khona into inhlanzi 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 zazingayisizo ukudla ukuthi esikubekelweyo kwanti ungazidla kwenzakalani empilweni zethu ubona nje thina kade sikangela amazinyo ngasuka ngayasebenza kwenye indawo lapho kwakungela sitshebo khona ngadumela nale inhlanzi ubukhali ngachaya inhlanzi zayi amqeda amazinyo yikho-ke engingakutshela ngokudla vele thina njengabantu ababevele bevele ezilamehlo amnyama sasivele siziphethe sizifuyele imvu siyifuyile imbuzi siyifuyile thina yayiphekwa ngomsobho yabona lumuzi lo ubona la bonalo lola liyayibona le mbizo embili ibithatha umuzi kaMandendewa umuzi kaMandendewa nanguficile ngengelusa ngoba ngengelusa okhulu umuzi lo wawusuka la usakhona uqalakala isibaya sasingaphansi sasithi nxa sisenga kwakufakwa idrum phandle hathi ibhakede idrum hayi siyabonga Nyoni siyabonga kakhulu kube mnandi ukuxoxisana nawe siyabonga kakhulu hayi siyabonga babukeli ke libe lelanga elihle sikho lapha ke esigabeni sentaba zenduna ku village Sifilane sixoxisela le muli yakomtshelo behlangene beyimuli izizukulwane lezi zingane zikaMtshelo beku get together sithanda ukukhuthaza izimuli zonke ukuthi likwenze kuyinto lokho okokuhlangana lezimuli ukuze abantwana bengathathani abantwana bengalo lapha bahamba khona bazi ukuthi leli gazi lami ngoba ngokuhlalelana khatshana abantu kasisazani uzathi ngelanga uhlezi umntana wakho ethuthe lo mza wakhe kanti esithi uzomlobola kanti ngomza wakhe izimuli kazihlangane zazane siyabonga bakithi ke asiqhumane nokuhlelo imvelaphi kumAfrikakazi lingakhonza bakithi abafisa ukuthi sibe sizokhuluma sizoxoxisana ngemvelaphi yabo sihlangane kuma comments kanye la ku inbox lisinxuse siyabonga babukeli sihlangane konhlelo ezizayo thank you